Telling the time. Бүгін сіздер менен англисче сааттын аталышын үйрөнөбүз. What's the time? Саат канча болду? Саат сурап жатканда ушинтип суроо берсеңиздер болот. Же болбосо what time is it деп суроо бересиздер. Азыр саат канча болду деген маанини түшүндүрөт экөөсү тең. Ал эми жооп бергенде it's анан саат анан o'clock деп жооп бересиздер. Ровно болгондо гана ушинтип жооп берсе болот. For example, it's 7 o'clock. Азыр саат 7 болду. Азыр саат 7. It's 9 o'clock. Азыр саат 9. Минутта калбаган болсо, минутта өтпөгөн болсо, ушундай жооп берсеңиздер болот. Эгер минутта өттү десеңиздер, анда сөз түрдө it's минутта past анан саатты жооп бересиздер. For example, it's 5 past 7. 7ден 5 минут өттү дегендей, көрүп турганыңыздардай биринчи минутта 5, андан кийин pasттан кийин сөз түрдө 7 саат коюлду. 9дан 10 минут өттү десеңиз, анда it's 10 past 9. It's 10 past 9. Past деген бул өттү дегенди түшүндүрөт. 9дан 10 минут өттү. Эгер калды десеңиздер, анда to деген калды дегенди түшүндүрөт. It's анан минутта, to анан кийин саат колдонобуз. For example, it's 10 to 6. 6га 10 минутта калды. It's 10 минутта кетти, to андан кийин 6. 6 бул эң акырында саат жазылат, 6. Түшүндүңүздөр болсо керек. 3дөн 40 минут өттү. 4кө 20 минутта калды деп жооп беребиз англисче. It's 20 to 4. It's 20 to 4. 4кө 20 минутта калды. It's 20 to 4. Ал эми 9дан 15 минутта өттү дегенде биз англисче 9дан чейрек өттү деп жооп беребиз. It's a quarter past 9. Англис тилинде 30 минуттага чейин өттү деп жооп беребиз. 30 минуттадан кийин калды деп жооп беребиз. Эске алыңыздар. Ал эми 9:30, 30 минутта дегенде кантип жооп беребиз? Мынтип жооп беребиз. 9:30 дегенди it's half past 9. It's half past 9. Жарым деген англисче half болот. Ошон үчүн it's half past 9. 9:30 болду деген. Азыр эми сиздер менен биргеликте иштейбиз. Мен азыр саатка ичине ар кандай убакыттарды коёмун, сиздер жооп бериңиздер. What time is it? What time is it? It's 5 o'clock. Good job. Okay, next. What time is it? 3дөн 5 минут өттү деп жооп бериңиздер. What time is it? It's 5 past 3. It's 5 past 3. Okay, well. Next, what time is it? 2ден чейрек өттү деп жооп бериңиздер. It's a quarter past 2. It's a quarter past 2. Well, next. What time is it? Half. What time is it? 4:30. What time is it? It's half past 4. It's half past 4. Good job. Next. What time is it? What time is it? It's 25 past 8. It's 25 past 8. Же болбосо 8:25 деп жөнөкөй кылып жооп берсеңиздер дагы болот. 8ден 25 минутта өттү дебейчи. It's 8:25 деп жооп берсеңиздер болот. 8ден 8:25 деп. It's 8:25. What time is it? Түшүндүңүздөр болсо керек. 30 минуттага чейин өттү деп жооп бересиздер.
Ал эми 30 мүнөттөн кийин калды деп жооп бересиздер. It's 25 to 12. It's 25 to 12. What time is it? What time is it? Quarter. It's a quarter to 8. It's a quarter to 8. It's a quarter to 8. Excellent. What time is it? What time is it? It's 5 to 6. It's 5 to 6. It's 5 to 6. Okay. Repeat, please. It's 5 to 6. What time is it? It's 10 to 4. It's 10 to 4. It's 10 to 4. Excellent. What time is it? Write it down, please. Кимдер үйрөнө алган болсо, анда комментарийге 1-25 мүнөт өтү деп жазып калтырыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.